Ili jambo Isaya alitabiri. Ili jambo fike dhahiri. Kichapo ya mwili. Niliponya magonjwa. Yesu akainama hivi. Anachapwa kwake. Sasa ile kachapo ya kwanza. Reza akakimbia. Akachapwa ya pili. Akachapwa ya tatu. Yesu hata kama ni kansa inalofiana unaweza kusema wakikasa ni mama nikitonge Yesu kitabu nyamera nikitonge Yesu Yesu kitabu anatoka Ugenya